салому алайкум дӯстони азиз ва подписчикои муҳтарам. Имрӯз 27 апрел Бонки Миллии Тоҷикистон 1000 рубл 160 сомон, Спетамин банк 1000 рубл 160 сомон, Банки Эсхата 1000 рубл 160 сомон, $100 1240 сомон, Спетамин банк 1000 рубл 160 сомон, $100 1200 сомон. Перевод ба картаи Душанбеситӣ 1000 рубл 160 сомон, $100 бошад 1210 сомон. Орион банк 1000 рубл 160 сомон. Перевод ба Бонки Имон Интернешнл 1000 рубл 160 сомон. Коммерсбонки Тоҷикистон 1000 рубл 160 сомон, $100 бошад 1249 сомон. Наличка харид 1000 рубл 140 сомон, $100 1245 сомон ва харид аз банк 1000 рубл 162 сомон, $100 1250 сомон. Перевод ба Банки Алиф 1000 рубл 160 сомон, $100 1220 сомон. Аз приложение осон агар сум ба Тоҷикистон равон кунед 160 сомон мегзарад дар картаи Амонатбонк. Шарифи Рамазон муборак бошад дӯстони азиз. Кадоме ки дар канали мо меҳмон аст обязательно обуна шавед ва лайкҳоро пахш кунед то бародарои дигар ҳам бубинад. Раҳмат барои дастгиритон ки ин қадар канали моро дастгирӣ мекунед.